Pozdrav, dragi gledalci, vi gledate Kuvati dušom. U današnjoj epizodi pravimo šampitu. Od jaja odvojiti belanca i žumanac. Sipati u posudu 7 žumanaca i 3 kašike šećera. Umutiti žumance i šećer, pa dodati 2 kašike ulja, 4 kašike mlijeka i na kraju 4 kašike brašna. Sipati smesu u pleh. Peći na 180 stepeni. Sipati u šerpu 400 do 500 g šećera i 50 ml vode. Šećer i vodu zagrijati na srednjoj temperaturi dok se šećer ne otopi i počne formirati mehuriće. Sipati u posudu 7 belanaca, belanca umutiti u čvrst sneg. Polako dodavati vrući rastopljeni šećer u stalno mešanje. Mešati nekih 20 minuta da se dobije gusta masa. Sipati preko hladnog biskvita, dobro ohladiti u frižideru pa iseći na kocke.